Aprang pini bertarjik tapini prime time news samang pinili imonitoran pi. Aprang si bertang ton pe cepat medam dia aprang bertang kung pi arjik tha. Hanjang langso lang kedok pak langso adolong mate bridge ke patang tidak jok rat kisung. Ang tan pen kecewang atumapan rong along putat quarantine kibi panjapat kacing waipon. West Karbi Anglong rong khang constituency ke parok sadgaung pen rong kuroy adak to warwak et. Langlok Sower Medical School Kidamatowa Kimi Mejok Rat Kisung Kacacak Nang. Sarte Dirang Arong Aratum Ration Card Kawia Jok Arona Tingpen Sangkilong Dundek Kisung. Bertang kung piar jigala pit putot bertang ton pen cepat jermidam senang. Lower half general ration card kawia tumapan suri si ke panong atangka long lepusi perang ke kahum ridamot nang pachinidun. Dhonsuri constituency angkang lower half jan sar thete rangarong ration card kawia jok sangta ke long nang jeteng pen long lela pen card kawia tumapan ke panong suri si tangka kipita long lepusi perang ke kahum ridamot nang pachinidun. Terangarong arat pen kitana tingki ration card ta jok dunolo bonta lem salom ke klematot ke pangkre pia jok long dun dela pen non ke MSC Pradip Dipusa Amena silabang selesai ceklem pon rong ajok amen ketap alu anta rarapan pibe buta cethan pon lasinon aprang pen ki arona teng pen ration card ki pila jap handa choni repon pado sakit terang rong lubang ajam sakit terang rong pena bangke suri sia tangka kiron putalong lela apen ge sang pa sang len ke kal neli tumlong lela apen suri isia tangka putalong putat he long lelang ni tumke so lam sang terang rong don ko anak hidu antan tum gawe resan kara we adon tinta adon tin mani sang aja nenang li punoi skerasin noi sang noi aja noi nang li sitan ni tum ke sonam belong li resan ka ka we aja ni ten gas long hi puta gas ta long ndi lo ake sang le ador kompen sik idin nong sikai si pula nang li hota long ndi lo pijoi hu puta long ndi li ten non puta Poisa talong bindela. Lo dat lowang habjan saat itu orang bangke reson card komen tu benita be. Kasi nona lockdown aja ini lah kisung jepul lahai aja ini sorkar pen suri sisi card kawe atum pan panong do pusipu sita non pu anita kilong tek dondelang apen long ilang itu. Mane angkilang ponte pusi di pudam nang po ate ya daka rong da banolo aprang menda layo muta jokta ke klempen la son la hit le tuan ya kapre la son e pali bita we aprang ke tu he tame pirana ju jingon non kave repen ki pabon tang as non elin ben sri dun bangke majok le klemon majong abang pu bang fit me klem tame prabjin ben lai hormu na pali labdi mate dang arong kapre chung son si facilities ke long ma aso ateng di tu marong dak sakit pirang rong da son 4 km Kuloni pen berta pangdakwak Deboram Qatar News 24 Karbi Anglong. Paglang so dolong kikim ki patang dari ajok hadak aratum kaceleng kisung. Prabjin pen ki patang jia pansi hadak aratum pen chuning ripon pedo. Kelakhain korehini suru pathar constituency hawar paklang so kelakhay si seri hajanadak langroyalong kidonadolong brichakam kiklem ki patang pon thektheret ajok hawar aratum kaceleng kisung thepigason manpon dedlo. Borpathar Silonijan Circle, PWD Division, PW Department under RJ Road, PWD Atowar Chitim Paglangso Kelakhay Sialong Paglangso Royalong Kedonadolong Tikim Kirang a contractor atum Prabjin Pen Long Leki Thogasait Kedengji Mate ke patang serak jiapan suru pathar atum pen perang ke humri pona hot birtana pindon ate bangsa towar heno suru pathar ahawar aratum ajo phelo kacheleng atowar lo matne jong sikki sokuni si kachelang dam jiapan ta 108 IM konglong anta bangoni atowar dolong ason si man rong lo
Hawar ara tumpen towar kaciling an sungsilo lapen tilason si dolong bridge kimrang pon lopu ning ceparong ritilo bonsita aprang pentik non si towar kaciling kisungason nang manrong ason si dolo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council PWD in charge EMCM at tumahin pen bangso say non-parchin pen kipatang tegjapan siding ng popusi hawar ara tumpen perang ki humri panahot berta ng pidon Balipatar pen berta pangdakpon Jotno Sing Bay News 24 Karbi Anglong Malam surat arwe ke thiajok hitialong langbung kaceman COVID-19 mate coronavirus abura kiso ben kacepa jok je phat kisung Malam surat arwe ke jangpen tak towar langbung ceman nang laki manghu meme binonglo bon sita labang so towar ki theke dinga tum sita me la so towar si cheheladlo sita keselam je phan ki matha thede ason si thekpon long lapen lapusona towar ke bak pena jok si kiso kuune school ke dama sumar tum tak katora thepik ceman lo Lapen pinpur me hiti kulat ajuan tak hiti komiti atum tak dustbin highway pacetang et e laki phere meme khangjang lo athenon ke det piangkang kacetang klong novel coronavirus akisopen cepang therji kali si non ke cepatera bangsi litu muchazi thekpon long la si hiti komiti atum sitame langpon pen kulat tina phan sitame dustbin tire basonte mesenji Dong kamakam pen beta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbi Anglong Ang tan kacang dada pen hen kacebang atumapan ki doa di mate quarantine ki thik jiapan mai ki pado. Ang tan kacang dada pen hem kacebang atumapan puthot prilo arongalong quarantine ki bi ponto jiapan rongara tumpen kacing wai pon. Lason si non per thiang dang pialong COVID-19 avur kapating tang e pen ke claim ki dama thai kawe ang ton pen kang kire rajok ki chum mo pen dang lok son surya ki sung chitong nang lo. Son si West Karbi Anglong prilo arong pen tame Bang Krepa Bang Puatum Kacongdal Atim Pen Chewang Si Guwahati Quarantine Center along Bipon Lo Ki Bipon Arni Ki Pleng Popu Abirtar Julong Si Ronga Sir Monsing Bepen Ronga Rad Mate Methanga Ronga Suapan Chimata Pon Pen La Bang Krepa Bang Puatum Apan Puthod Ronga Long Kedo Waisong High School along Ni Krepli Quarantine Ki Bipon Pado Pon Tudera PC Puthod Methanga Hem Pachidam Long Poputa Ronga Sir Hin Pen Jaipon Lani kreplia praman kicho ke jon pendanglok kenang jason an rong pensik pipon poputa jaipon Kironi pen berta pangdakpon sarhoning ti News 24 Karbi Anglong Tower Medical Lapen Network kemi ajok kisung labang so kisung ben ke jok je phan ke Halloween lang pusi hadagara tumpen perang ki kahumri damhot nang pachini don Korkanthi constituency ke parlok langlok soangkang non kapechinga pora hot Tower Medical School Lapen Network ke joy ke kaveda rajok kisung kachachak nang lopura perang ke kahumri damhot nang pachini don ke thana tengke nonapor kiso karum lu apora hot langlok so state dispensary hin pen thangta kachirok tok ke deng ponawe Lapen halapu veterinary ahina tumta John Tower Chan pilapita thangat kahumri damawe putak nang pachini don Anjot kali langlok so hawar ke non puta inglong alang sip kijunang chipen thangta mesen kijunalang kipiji aphan kedeng ponawe lapen parla porlo te aroya lang kachihota chunang arad loputa pachini don ate jitu tuwar mata lekbook saide ke langbung lang pred lason saide matide aposing ke kachelenge siksa ulo pen jitu basta damne Council ba sisi nang pido ke do hai samye jitu hola atuar pen chumulai le dalu mane agari kela si local agari tipene tata mobile pen na sumo lason pen ne pen hai lason pen si jenetene la pusuli bom po barikha sek bangke to ningkreng por ma achio ki joy do hai tuar pen ne achio repair po pen mane bike do te bike pen nampo mane cycle po aku lai da wi tum bolote akeng pen ste medam nang ko ate kisu pen ne huta hutang ke puri lok do mati di barikha por sitame te lason por hotke lapu mane manage pon angkok pola pula ngalong dam lo pute tawar do pula andam nangkok po anak kilo tanang pola ke la solong ke nilitum marong ben judi langdam pute ho rong arian mati di lada pula te 8 km sanan te boktera jitu ring do pula te ha ayat penon te chusok dam nangkok po lason lo ring well mate mane atum ke la pulang roy te bokhet pute lang roy lang la hai inglong alang asono ma dodo atum ke pait nang connect pen inglong pen lang chuano jitu ki jun ma ki jun aphan hai veterinary hin ben bang ke abena la bang ke theglo stame da vo da dodo phaga vo da dodo ma hut pen te la methan atuman da do ke chainong la hai ante hai
sami lahaya phan ke non ma ke binai pine amunit department pene bang be sami mane duai pine kilong joy ki pehela sobar sai mata daka binang medical ke puji pupeta hola dei baterona rong adungolong he ahem ta kikim tang do la solongan wedobon tela dak suli boy manon mata non mat ke la dak duai ke pp busi pu he sami jitu patient ke admit pen hola dak hospitalize ya facility ave ke sungkrung by chance accident pine patang din tungke kunalo dam pona inge nile tungke kate bongnai lo dana khadam nang po kali pute dong muka angke litengke hodi pula son makai ke son pinalo mate din net kai pina ki luge charli atum punon mate pinene jitu mane methange chi update ji afan ke net nang kok mate di lasi las tabata ke nang sorlo nile tuma fanon matke Pholoni pen Arun Kro cherap chetodon pen Pirta Pangdakpon Deborah Kathar News 24 Karbi Anglong Pini bertalapan si Kang Tonilo Dumi Thagmi Kardom